Biz bugün Hizde studiyamızda konakta tanılgan yaşırsı İlnur Ramazan'la tanıştırabız. Sahne imijini özgertedi biştik. Türlü imiş-mimişler yürüy. Bu yehatten biz gersen uydunan Turay Ferda Horoşağa bulduk. İlnur, hayırlı erta, selam. Hayırlı erta. Hayırlı erta, xaldar nesek, keyiftar şap kurabıt. Şap, iyi. Nindirek imij özgertu turanda hüz bara ol. Image o'zgartib biz mana o'ylab qo'ydik da prodyuserimiz bilan bizga mana nimalar o'zgartirish kerak deb o'ylab qo'ydik da ham mana hozir kostyumlar tiga boshladik, turli imagelar mana hozir sig'irga o'ylaymiz. Ikkinchilay. Kim bilan sasimda mo'g'ayin biz olib tashlarga alır. Qirg'a, nargiz guk. Mana şu uylar nimalar o'zgartirga kerak degan o'ylar qaydan barliqqa keldi? Fanatkaların edeydimi, tamaşaçıların edeydimi? Yo'q, fanatlar bizning bir qaysanda adaymay, kundan kun ko'payib boradi deb hamda bular geometrik progressiya ham nima mana ko'rib turamiz, so'nggi vaqt estradalar mana ko'tarilib boradi bizning estrada. U bik tashab, shuningman biz da ko'tarilishga tegishmiz. O'zgarib turga tegishmiz. Kamillashib turga tegishga demak. Bana nisaymış televizyonda 12 yıl işleyim. 12 yıl boyunca benim imajı özgert almaydılar. Sesli kittirip, yaşlar setiler. Ben buna 12 yıl nisek var mı? Şulay var mı? Eğer da ben sesli kırıktır ham, beni karavuslar kuvayırını mekenden hırautu var. Şuluk hırau hengele. Eğer da hen şuluk imajını özgerten bul, nisek henin eksperiment ravuşundan bol. Allah Albatta eksperiment ravishida qarar biz nisik bo'larlar deb o'ylayman. Sesim o'smaha pariga oladi. Allah men ma o'zimsa aligila o'ylab qarayman. Yarıslar nisekindir. To'xta, mana ana şol yarısı menga o'xshay boshlan ayda men ikkinchisi turli o'zgartam. Yolma mana men biroq o'xshamim kelmay, butunlay ikkinchisiga o'xshamim keladi. Shulayroqmi? Ay, shulayroq. Ali unda kishilar menga o'xshaganlar kimdir? Mana gastrollarda yurib chiqdik bitinde turli bolalar mening ko'ksaslarni ishlay boshlaganlar. Ilnura parikmахерскийga baralar da bidirxonaga aytilar. Menga Ilnura Ramazановның ko'ksasini ishlab berigidal deydilar. Shu aytib qaraylar. Bir yıl elek men sesімдегі милировка бола тұрғайны түрлі балалар шулай ішлей башлагандар, әсәләрне әрләнеп ташлағандар. Бала өзінде балаларды. Болмайды. Продюсер тип азқандардың, кімдер ол хем продюсерларын, ярдам етушілері? Әйткенде өзің генә яңгылың бірден келіп сықманы башқаларға. Окей, бұл мен ярдам келеді деп. Хини кімдер әзірләне? Әлбетте. Мен өзім шатмын, мына менің яқшы һәйбәт продюсерім бар, ол билдәле композитор Риф Арслан. Әлбетте 2015 елда біз июль айынан эшләй башланык, һәм мына ошо 2 ел ярым исендә без күп үрдәргә мендек дип әйтһәм була. 4 клип сыгардык, 14 йыр сыгардык. Бары мына шу клиптарда һәм йырдарда безнең мына үзебезнең идеялар бастыва дип әйтһәм була. Шулай итеп Һәм шуны әйтергә кирәк, 14 йыр тенең һәм ошо йырдарның бере һәлә безнең Башкортстанда эшләнмәгән. Һорау ни өчен? Юк, кайбердә дә эшләнгән ул. Шулай да һин әле Казакстанда эшләтәһең. Әлбәттә, Казакстанда эшләтәм. Чөнки һуңгы вакытларда эстрадалар менә безнең үзегез күреп торабыз инде сифат беренче урында тора. Элвин Гребенең сифатты күтәреп берде бит инде шул планканы төшереп булмай. Ул Мәскәүдә эшләтә баштана. Казакстан улай һәм Мәскәүдә сагыштырып караек. Сифат ягы кайдан? Мәскәүгә караганда ла Казакстанда яхшыракмы? Мына һуңгы вакытларда күреп торабыз, Казакстан яктарында мәдәният һәм шоу-бизнес дигән әйбер үсеп бара бит инде. Һәм уларда шулай кешеләр мына конкуренция булгас, һәйбәтрәк эшләргә тырыша һәм шуңа ла без Казакстан яктарынан аранжировкалар эшләтәбез. Чөнки сифатлы. Мына һин имиджыңды үзгәртәһең, үзеңә генә хас шул музыкаль стилеңдә бар, уны һала үзгәрәме? Музыкаль яктан без әлегә үзгәрмәбез дип уйлыйбыз. Без әлегә нисек әйтәм икән, үзебезнең стилебезне әле тапманык, эзләйбез, төрле жанрларда үзебезне эзләп карайбыз. Әлегә эксперимент рәвешендә эшләп дип әйтәм була. Һәм 4 клибыңда әлегә баягы мин нисендер теге һаман үзебез ни өчен үзебездә итештерелмәй дип карайм, һин уныһын да силә белә төшертерәң. Әмма силә белә төшертәктә аны башкорт егете төшерә, Тимур Сафиуллин. Шулай әйтеп киттем бит инде, без моны режиссерман, шулык режиссер ягынан индерәбез үзебезнең идеяларыбызды һәм шулай итеп безнең клипларыбыз дөнья күрә дип әйтәм була. Әмма дөнья кимәлендә
әле менә ошо йырдарын карайбыз. Шул ук теге футболкаларда үстән ямгыр яуып тора. Без бит инде безнең стильдә эшләнгән йырдар түгел. Zaman sarak, sit yak estradandan kimge okşatırga tırıшу. Yolma kim hinin, anda bilmem, kumyarın tibe sorağa mı? Кумирым, мына бәләкәй сақтан нишәптер мин мына қарахам эстрада йырсыларына мына Джастин Бибердің йырлауы оқшай. Әмма белмәйм, нишәптер шул мин йөрәккә ятып калганмы, шуның күбрәк стилистиканы копируй итмәйбез, но без үзебезчә эшләйбез, но шуга карап әзрәк. Мен бер шул Джастин Бибер дигәндә һөйләшә утырып, кем әле шунда бабер дип әйтеп бергән, кызымдан нәрләнде. Мин шуны ла белмәйһең, бөт ауган дөньяга таралган нәмәне бабер дип үпкәләттең, ул минем кумир дип, минең кызыкай 12 яшь ярата. Демәк, ул 12 яшьлектәрдә һәм һинең яшендәгеләр дә Джастинга ук булырга теләйме? Ну, булырга теләйм дип әйтеп булмай, әмма ләкин мына без аннан нисек әйтәм икән урысча, пример үрнәк алабыз. Чөнки онда ла ул сифат, ул мына нинди йырсагара, нинди стилистикала, шундай йырдар бөтә илгә, бөтә дөньяга мода бирә дип әйтәм була. Бүгенге көндә безнең Илнур ул студент, яңа безгә кыскасы һөйләгәндә без аптырап утырдык. Онда баяны ла бар, экологы ла бар, йыры ла бар. Һәм ул менә бүген безнең студиябызда һөйләле шуны нисегә килеп сыкты ул? Безнең мына бөтә гаиләләрдә лә шулай итеп уйлаймдыр, мына әсәй менән талашып, кем кайда укырга керә, шулай итеп баш буталып бетте безнең. Үзем мин мына географияны үзем яхшы иттереп егене бердәм дәүләт имтиханын бирдем дә һәм БДУга география факультетына геология кафедрасына укырга кердем. Һуңгы курста әле укып йөрим, әлбәттә охшай, шул хәтлем нисек әйтәм, мына практикаларыбыз үтә урманда бер ай буе палаткаларда яшәйбез. Шуны үзе нисектер Һине йырсы буларга илһамландыра. Илһамландыра. Шулай ук үзем музыкаль мәктәбен баянсы һөнәренә беттем. Әле киләсәктә магистратурага культура, мәдәният ягынан укырга тырышырга уйлыйм әле. Кем булырмын әлегә белмәйм. Егеткә 70 төрле һөнәрдә әттиләр бит. Илнур, бана һин ысынлап та миңа Илнурның йырлавы һәм сыгыш эшләве оҡшай. Сәхнәлә айырылып тора. Үҙең йырлайһың, үҙең бейәһең, үҙең образға ла бик яҡшы керәһең. Һәм шуның менән дә һин тамашасыны йәлеп итәһең, айырыуса йәштәр. Хатта бына Наилдың ҡыҙҙары һымаҡ бәләкәй ҡыҙҙар һине ярата, һин ҡарай, һине үрнәк итеп ала бит инде. Һин уларҙы тәрбиәләйһең, бына ошо яуаплылыҡты һин үҙ өҫтөндә һиҙәһеңме? Һәм тағы ла ниндәй маҡсаттар ҡуяһың ижадына? Сәсеңде ҡырттыраһың, бөтә әле ҡырттырасаҡ, улайһа, ҡырҙырасаҡ. Шулай килеп сыға түгелме һуң? Валай булмаҫ дип уйлайым. Үҙемә әлбиттә яуаплыҡ алам. Сөнки күп балалар ҡарай бит, ул балаларҙың әле мына нисек әйтәм икән, психикаһы әле үҫешеп тә бөтмәгән. Аларға мына күп внимание кәрәк дип уйлайым. Шуңа ла мин үҙемдең йырҙарымдың, үҙемдең образдарымды мына һүҙ бирәм, һүҙ тотам, вис һәйбәт буласаҡ дип. Яңы альбом өҫтөндә ҡасан эш башлана? 14 йыр бер альбомлыҡ булды шикелле. Булды, әммә ләкин беҙ уйлайбыҙ әле мына уҡып бөткәс, Алла бирһә, шул альбом өҫтөндә икенсе йыл йәйгелек эшләрбеҙ дип уйлайым. Яңы йырҙар, мына әле йырланған йырҙар түгел, өр яңы йырҙар яҙылып сығыр дип уйлайым. Ышанам. Хәтәр кеше менән студиялар аралаштыҡ. Баянсы, географ булам, геолог. Геолог, культуролог булырға уйлай, һәм йырсы. Әммә киләсәктә һин ижад юлын һайларһың, шулаймы? Әлбиттә. Ярауңыштар теләйбеҙ.